Pastiru dobri, viteže sveti, okupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzleti. Otkri nam dveri Hristove drevne, otkri nam dveri večnog života, svetli nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam dveri večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam dveri večnog života. Kriste Bože, smrti u smrt
čista Javjevo, radujся, i paki reku radujся. Tvoj sin voskrese, tri dnevnog groba, i mrtvija pozdvignuvi, ljudi je veselite sjon. Svijetisja, novi Jerusalime, slava Boga Gospodnja, na tebje nosija. Likuj minje i veselisja Sione, tiže čistaja, krasujsja, Bogorodice, ostavi roždestva tvoje. Dame i gospodo, braćo i sestre, časni oci, dobroveče i sretan nam praznik. Nepune 3 decenije su protekle od kako su mošti svetoga vladike Žičkog i Ohridskog Nikolaja prenete u Srbiju iz Libertvila, gde mu je, kao i Jovanu Dučiću i još nekim znamenitim Srbima, bilo dosuđeno za neko vreme da počiva. Tek se 16 godina navršilo od kanonizacije svetoga vladike Nikolaja. Spram večnosti gledano, malo je dana od kako njegov svetli lik slavimo, no verujem da će taj običaj trajati do kraja vremena, jer kako je sam vladika kazao, nije ono čovek što se može smestiti u jedan grob, no ono je čovek što se ne može smestiti ni u vasionu. Ista misao da je čovek na ovoj zemlji u tuđini, jer mu je zapravo večnost domovina, poruka je i vaskršnjeg tropara, kao i vaskršnjeg Irmosa, Angel Vopijaše, i kompozicije druga Slava Kornelija Stankovića, koji smo čuli u interpretaciji mešovitog hora Slovoljubve, koji to ime preuzeto iz davnog akrostiha, koji je svojim rukom zabeležio despot Stefan Lazarević, pozivajući svog brata na pomirenje i na apsolutnu ljubav, dostojno pronosi. Svi podvizi vladike Nikolaja svedočanstva su o ljubavi apsolutnoj, pa nije ni čudo što su Gava Justin i Mihajlo Pupin s pravom sa Svetim Savom poredili. A takav zapis njegovog života otkriva se i iz tropara njemu posvećenom, koji smo takođe čuli u izvođenju hora Slovoljubve. Deo žitija svetog vladike Nikolaja je obnavljanje manastira Ovčarsko-Kablarske klisure. O tome kako, zahvaljujući njemu, još uvek živi obnovljena srpska Sveta Gora. Više će nam reći gospođa Delfina Rajić, direktor muzeja. Dame i gospodo, časni oci, imam izuzetnu čast što večeras u ime Narodnog muzeja u Čačku mogu sve da vas pozdravim. Pozdravljam i našeg uvaženog gosta, protojereja magistra Predraga Šćepanovića, sveštenika iz Podgorice, i želim dobrodošlicu. Čačak je grad sa bogatom duhovnom istorijom, jer već sredinom 15. veka postaje sedište Moravičke mitropolije. Kao razvijeni centar u 2 navrata je sedište Žičke eparhije, od 1886. do 1890. i 1898. do 1934. te se u njemu nalazila i kancelarija Duhovnog suda eparhije Žičke. Pred Drugi svetski rat, delatnošću episkopa Nikolaja Velimirovića i bogomoljačkog pokreta, započinje nova obimna obnova Ovčarsko-Kablarskih manastira. To je vreme kada
Sva manastirska skupina dobija današnji izgled. Osim obnove postojećih hramova, episkop je podigao 2 potpuno nove crkve, Uspenje i Linje, s namerom da postanu manastiri, kao i 2 kapele koje su obeležavale sveta mesta, Kađenica i Savine vode. Podignuta je i novo preobraženje, a obnovljeno Vaznesenje i ponovo uveden monaški život u Svetu Trojicu i Jovanje. Bio je to veliki poduhvat sa svojevrsnim uspostavljanjem novih tradicija koje su se temeljile na nesigurnoj monaškoj ili narodnoj tradiciji. Cilj celog poduhvata sastojao se u otvaranju novih duhovnih centara, uzdizanju srpskog pravoslavlja i opštih hrišćanskih vrednosti. Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski, najeminentniji pravoslavni vladika 20. veka, čuven širom pravoslavnog i celog hrišćanskog sveta, duhom nikada nije otišao iz svoje prve eparhije, o čemu svedoči i njegova oproštajna poslanica pravoslavnom narodu eparhije Žičke iz 1920. godine. Zahvaljujem. O žitiju, stradanjima i podvizima svetoga vladike Nikolaja govorit će i naš večerašnji gost, protoprezviter, magistar, otac Predrag Šćepanović, inače starešina hrama Svetih Makaveja u Tološima. Otac Predrag ima mnogo zvanja, on je iz zasluga sekretar je crkvene opštine Podgorice, sekretar Ekonomskog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, 10 godina je bio direktor radija Sveti Gora, ali pre svega on je sveštenik koji po velikoj ljubavi i po višem prizivu proslavlja ime vladike Nikolaja, često o njemu besedeći. Oče, izvolite. Visoko prepodobni oče arhimandrite Timoteje, visoko prečasni oče, dragi žitelji Čačka, da vas pozdravim mnogostoljetnim pozdravom ostvarene vjere, nade i radosti, Hristos Voskrese. Pa da počnemo sa svetim vladikom Nikolajem. Kad ja umrem, deco, zapalite sveću, ali i u smrti mrtav biti neću. Ne bojim se smrti, niti grobne tame, Hristos umre za nas, Hristos umre za me. Najeminentniji pravoslavni vladika, čovjek koji isplaka oči živim nebesima i koji je u moj život 14-godišnjeg gimnazijalca iz Podgorice, koji je mislio da je fudbal Bog i da je sve što se dešava na fudbalskom terenu jedini pravi život, u moj život je ušao sveti vladika Nikolaj. Kasnije kao student ekonomskog fakulteta čitao sam njegova misionarska pisma i one su me zauvijek vezale, tako da ste dobro rekli u najavi, njegov sam vječiti dužnik i da imam 1000 vječnosti ne bih mu se mogao odužiti. Da kažem da dolazim iz srpske Podgorice, jer je u Podgorici rođen sveti Simeon Mirotočivi, otac Svetog Save, rodonačelnik, kako je pjevao kralj i pjesnik Crne Gore Nikola, koji je govorio: ja u budućnost vjerujem zete, ko u simbole crkve nam svete. Sve što je zeta imala veliko, imala slavno, zeta je svo srpstvo osnovalo. Na zetskoj njivi niklo je prvo srpskih vladara, vladarsko drvo od Vladimira, Jovana i tako dalje i tako bliže. Tako da imam veliku čast i blagoslov da sam večeras na praznik na 28 godina, kada su mošti svetog vladike Nikolaje došle na velikomučenički Vračar i kada se završila jedna velika bolest vladike Nikolaje koja se zvala nostalgija. On je na današnji dan izliječio tu bolest i njegove mošti su sletjele na beogradski aerodrom i oni koji su tada znali i smjeli da znaju, oni su ga i dočekali. Drago mi je da sam u gradu Stepe Stepanovića, drago mi je da sam u gradu pored konaka Jovana Obrenovića. Obrenovići su porijeklom daljim iz Crne Gore, iz Bratonožića, daljim porijeklom i vladika Nikolaj iz mog sela Zagarač, ali to je sad sve manje bitno jer je on više Čačanin nego naš iz Crne Gore, jer je ovdje 2 puta bio episkop od 1919. do 1920. i od 1934. godine do 1945. godine kada mu je zabranjen povratak, a on će zauvijek ostati vječni episkop ovog svetosavskog trona u Žiči, pa na samom početku da zahvalim i njegovom nasljedniku, preosvećenom episkopu Žičkom, gospodinu Justinu, na blagoslovi i da zahvalim na ljubazni poziv muzeja
gospode koja su me predstavile, gospođe Irene i svih onih koji su mi dali blagoslov da sam u ovom gradu gdje je sjecište ljudi i junaka od Hadži Prodana, Lazara Mutapa, od velikih ljudi i junaka koji su ispunili moj život. Sveti vladika Nikola je rođen na Tucindan 5. januara 1880. godine i to će mu odrediti sudbinu da se potuca po čitavom svijetu. Gonit će ga ljudi i hajduci, a on će se uvijek sklanjati njegovo hristoliko srce iza Hrista. I zato će sveti vladika Nikolaj postati znak, preporečni znak nama, ognjište na kome ćemo se grijati, ali i znak onima koji su sumnjali u njega i sumnjaju i danas, jer visoke gore vjetrovi biju najveći. On će sa pola godine, njegova majka, kad je kopala kukuruz, oteće ga hajduci. Počela je velika potjera i sveti vladika Nikolaj će biti vraćen uz otkup Velimirovića, da bi posle 36 godina u Londonu sreo upravo tog čovjeka koji mu se falio kako je u Leliću oteo jedno dijete, vladika Nikolaj, jeromonah Nikolaj Velimirović, će reći: znaš ko je to dijete? To dijete sam ja. Naravno, to će biti šok za ovoga hajduka, jer to pokazuje da u našim životima ništa nema slučajno. Vladika Nikolaj je egzistencijalnu dramu čovjeka i srpskog naroda, a i svih naroda, jer je svaki narod bio narod vladike Nikolaja. On u svojim molitvama kaže da se molimo za Ruse, za Poljake, za Njemce. Svi ljudi su bili ljudi vladike Nikolaja. Zaista on bio onaj svečovjek o kome je i on pisao. Prve misli o Bogu će mu usaditi njegova majka Katarina, potonja monahinja Katarina, koja će ga učiti: sine, pred svetinjom treba ćutati. Kada se približavao zvoniku Ćelijskog manastira, kojim se nalaze kosti Birčanin Ilije, jednog od valjevskih oberknezova, koji će biti posječen 1804. godine, i u tom manastiru zadužbini kralja Dragutina, on će naučiti prva slova. Sveti vladika Nikolaj se dakle tu kraj rijeke Bistrice, kako je pjesnik iz Crne Gore Radovan Bećirović Trebješki napisao povodom upokojenja oca Justina. Oprostite, malo ću govoriti i u stihovima, jer je vladika Nikolaj, pored toga što je prosvetitelj koji je podizao sirotišta, prorok, književnik, trostruki doktor nauka na zapadu, bio i pesnik. Pa ću i ja u stihovima govoriti. Radovan Bećirović je napisao za oca Justina: o Justine, srpske crkve sine, Bog jedini s nebeske visine, po njegovoj velikoj milosti pozvao te u njegove dvore da prebivaš zajednice ljudski dobrotvore, što preživlja 80 ljeta, sve pišući znamenija sveta. Zato i likuju duhovna riznice kraj rijeke Bistrice, kraj kostiju Birčanin ili Altuglava, Vojvodina nije, nego su je okrivale tice na bedeme od crkve Ružice. I u takvom malom istorijskom mjestu Ćelije će svoja prva slova naučiti bukvar o Bogu, o ljudima, i pročitat će sva djela Dostojevskog, Šekspira, Njegoša i svih velikih klasika, naravno i svetih otaca crkve. Sveti vladika Nikolaj će u Valjevu završiti 6 razreda osnovne škole, neće biti 7. i 8. razred, to će biti nepotpuno, poslije ću vam reći zašto je važan taj podatak. I vladika Nikolaj će završiti i Beogradsku bogosloviju 1902. godine, već će se pročuti po jednom kritičkom govoru na maturskoj večeri. Oboljeće od škrofula i neko će mu preporučiti da se liječi na Srpskom primorju u Boki Kotorskoj, u Herceg Novom, u manastiru Savina, koji će on nazvati bijelim galebom koji se izdiže iznad Boke, i on će napisati prvu knjigu Moje uspomene iz Boke, i za Boku će napisati o ubavi perivoju svega srpstva. Od tebe je grehota u prozi pričati, ti si jedino poezije dostojan, Bog je mnogo mudrosti potrošio dok je Boku stvarao. I tu će vladika Nikolaj se upoznati sa pobožnošću Srba Bokelja. Otići će i u Bern, tamo će doktorirati na temu vjere u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve, a 1909. godine će na francuskom, ove branio na njemačkom, odbraniti doktorat filozofija Georgea Berkeley. On će posle biti ponovljen u Ženevi na francuskom jeziku, i tako vladika Nikolaj sa 2 doktorata dolazi u Srbiju. Naravno, administrativne barijere koje svi mi imamo u našim životima neće zaobići ni ovog
velikog prelata Srpske pravoslavne crkve, za koga je jedan rimokatolički visokodostojnik rekao kada bi Vatikan imao ovakvog čoveka, dao bi čitavo zemljište na kome se nalazi Vatikan. Ali daj Bože da nikad ne postane vladika. A oni su mu rekli zašto ako je tako uman, kaže poješće ga zavist kolega. I vladika Nikolaj će se vratiti u Srbiju sa 2 doktorata i neće mu priznati 7. i 8. razred i on će morati da polaže sa 2 doktorata 7. i 8. razred. Neko će se tu naći trezven iz komisije i pitati ga šta vam je ovaj Velimirović koji je napisao religiju Njegoševu, on će se proslaviti tim dijelom religija Njegoševa za koje će poznati književni kritičar Jovan Skerlić koji nije volio Nikolaja, nije volio ni religiju uopšte, reći da je mladi jeromonah Velimirović interesantan koliko sam cetinski vladika Njegoš. I kada su oni saznali da se radi o piscu religije Njegoševe, rekli su dajte tim volovima srpskim da vam daju taj 7. i 8. razred i zamolili su vladiku Nikolaja da im održi jedno predavanje. Vladika Nikolaj će dakle sa 2 doktorata doći u Srbiju, a kako je bilo stanje u Srbiji, tada je bilo sramote intelektualcu reći da vjeruje u Boga. Tek sa pojavom vladike Nikolaja i kasnije njegovog znamenitog i svetog učenika Justina Popovića i inteligencija polako dolazi u crkvu, jer kada se čulo da Nikolaj besedi u Beogradskoj sabornoj crkvi i čobani sa Zlatibora i kralj lično i drugi intelektualci su dolazili da čuju neobičnu pojavu kakva je bio sveti vladika Nikolaj. Ja o vladici Nikolaju neću govoriti hronološki jer on je jedna nepregledna pučina, jedan okean mudrosti, pa ću ja samo s vremena na vrijeme zahvatati od tih bisera, školjki koji sam ja na moru njegove mudrosti nailazio, tako da oprostite ako ne budem se hronološki držao, jer je Nikolaj, o njemu je zaista teško govoriti povezano, o njemu neću govoriti ni objektivno, već subjektivno zaljubljeno, onako kako ga je moja duša doživjela i kako ga i dan danas doživljavam i kako je potresao moju dušu. 1912. godine u Balkanskim ratovima Nikolaj će svoju platu dati vojsci Srbije i državi Srbije, bit će vojni sveštenik, a 1914. godine on će također biti vojni sveštenik, već 1913. godine ga biraju za episkopa Niškog, međutim on odbija to, smatra se da nije dostojan da bude na takvom jednom visokom položaju u crkvi i 1913. godine u Zagrebu mu je zabranjeno da govori na 100-godišnjici Njegoša. Austro-ugarske vlasti su ga prestrele u vozu, ali on je poslao taj svoj govor i mladobosanci koji su izvršili atentat na Franca Ferdinanda će reći da su se nad Nikolajevim besedama pod gorom zakleli kao nad svetim evanđeljem. 1914. godine se na ratištu desio jedan zanimljiv događaj koji je mene utvrdio u tome da ništa u životu nema slučajno. Sveti vladika Nikolaj, jeromonah Nikolaj Velimirović, tada je pričešćivao vojsku. Prišao mu je jedan oficir i on je pričestio njega, međutim oficir je ostao, jeromonah Nikolaj se zbunio i on ga je pričestio drugi put. A kada se javi nekom podvižniku od Boga da će da se upokoji, on se pričešćuje drugi put. I ovaj oficir je rekao, ja ću danas poginuti jer me jeromonah Nikolaj Velimirović pričestio 2 puta. Vladika Nikolaj koji je ovo svjedočio je rekao, bilo mi je jako krivo, ali učinjenom poslu mane nema. Jedna bugarska granata koja je pala, pogodila je tog oficira i on je nastradao i vladika Nikolaj je zapisao, ništa nema slučajno. Znate kakva je bila austro-ugarska propaganda i Nikola Pašić je tražio čovjeka koji ga bi poslao na zapad da propovijeda o srpskoj stvari. I on mu je rekao, Nikola Pašić, mudri, je rekao vladici Nikolaju, samo će ti se kasti. A kako je vladika Nikolaj propovijedao? Ode u Hyde Park ili u neki drugi centralni dio Londona, uzme frulu, svira, svima je bio zanimljiv mladi jeromonah koji je tečno govorio engleski, koji je divno govorio i već će se on pročuti, on je prvi ne-Englez koji je govorio u čuvenoj anglikanskoj katedrali Svetog Pavla i on će tada Englezima, gordim Englezima reći, vidim gospodo da se ovaj hram koji je veličanstveni ukraš čitavog svijeta, koga su zapljuskivali mora, ovaj mermer od koga je sagrađen ovaj hram, mora, mnogih okeana od Indijskog, Tihog ili drugih okeana i vidim da je prekrasno sačinjen, ali ima u Srbiji na brdu Čegar kod Niša jedan veličanstveni hram koji se zove Ćele Kula, koji je sagrađen od
lobanja srpskih mučenika, gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao uprijeti prstom i reći ovo je moj deda, pradeda, brat, stric. I kaže, u srednjem vijeku je nas, i Engleza i Srba, bilo podjednako. Danas je nas 10 puta manje. Gdje su Srbi? Izginuli su braneći Evropu, jer su Srbi svojim grudima tupili osmanlijske sablje. Vrijeme je da Evropa vrati svoj dug na koljena Velika Britaniju. Kažu da je engleski kralj George V rekao da neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. I to je vrijeme kada se 8 godina u Engleskoj proslavljao Vidovdan. Kako je dalje govorio? U jednoj sali se dogovorio sa domarom, kaže, kad ja počnem da držim predavanje, posle 5 minuta ti ugasi svjetlo i jedno 5 minuta drži tako Engleze u mraku. I on počeo je predavanje, dao mu je znak, nestalo je svjetlo u sali, minut, 2, 3, 4, 5, Englezi koji su onako užurbani, nisu mogli da čekaju i vladika Nikolaj je dao znak on domaru da uključi, kaže, šta je gospodo Englezi, ne možete 5 minuta da izdržite u mraku, a mi Srbi smo 5 vijekova bili u tuđinskom mraku. Drugom prilikom, kako se bio proslavio, govorio na 300 godina od rođenja Šekspira, jedan mu je profesor dobacio iz publike i rekao, šta vi toliko hvalite srpski narod, vi ste kralja ubili na spavanju. Zaista kralja Aleksandra Obrenović je kraljicu Aleksandru Mašin Obrenović, dakle 29. maja 1903. godine zaverenici Apisovi su ubili na spavanju. Vladika Nikolaj je rekao, ja sam u tom trenutku zatvorio oči, znoj mi je oblio, bilo mi je jako krivo, moj narod je napadnut, pomolio sam se Bogu i bio sam u nezavidnoj situaciji, nikad tako u životu. I sjetio sam se da sam negdje pročitao da je 7 engleskih kraljeva u 17. vijeku ubijeno na spavanju. I on je prišao i rekao, gospodine, recite mi koji je od engleskih kraljeva u 17. vijeku završio prirodnom smrću. Salom se prolomi aplauz i kad sam držao predavanje u Valjevu, stari prota Lelički, otac Ljuba Hadžić mi je prišao i rekao, oče, znaš i kako je završena ta priča? Rekao, ne znam, dovde znam, dovde sam pročitao. Kaže, vladika Nikolaj je otišao i zagrlio je tog profesora, nije ga ponizio. Rekao, ja bi ga ponizio, da je mene tako uvrijedio, ja bi ga sigurno ponizio, ali zato je vladika Nikolaj svetitelj i prosvetitelj. Dakle, on je propovijedao i u konzervatima, crncima, dakle oko 1500 crnaca je pjevalo Bože pravde. U drugim mjestima, po 3-4 predavanja je držao dnevno sveti vladika Nikolaj i već se u američkoj štampi pojavio natpis Another Hristos, drugi Hristos. Za njega su govorili da je najveći, treći najveći čovjek posle Jovana Krstitelja, proroka Jeremije i treći je vladika Nikolaj. Jednom prilikom mu je jedan rabin u Americi prišao i rekao, gospodine Velimiroviću, vi ste govorili o tome da je Novi Zavjet važan, ali recite nam, da li je Stari Zavjet osnov Novoga Zavjeta? Znate koliko se Jevreji drže Starog Zavjeta? On mu je rekao, gospodine, kada se sunce rodi, lampe se sklanjaju u ormar. Kada se Hristos, sunce pravde, rodio, stavljaju se lampe u ormar. Drugom prilikom u Engleskoj prišla mu jedna gospođa i pitala, gospodine Velimiroviću, o čemu ćete pričati u nedjelju? On je rekao o Bogu i o vječnom životu, o čemu bih ja mogao da pričam? Pa kaže, čudi me da tako kulturan, obrazovan čovjek vjeruje u Boga. On je rekao, gospođo, ja sad upravo od Boga primam 2 vrste obavještenja. Jedna je da je fizička ljepota zaista dar Božiji, kome se treba diviti, a druga je da je duhovna praznina života bez Bogom, najveća bolest koja može da snađe čovjeka. Ova gospođa je rekla, sigurna sam da se ovo za ljepotu odnosi na mene. On je rekao, gospođo, ili uzmite oba ili nijednu. Sveti vladika Nikolaj će nakon upornog odbijanja 919. godine doći na ovaj sveti tron Žičke eparhije, ali će on 1920. godine otići u Ohrid. On će se zanositi Anandovran Gavranom idejom o svečovjeku. To je bila kontra onoj velikoj ideji o nadčovjeka Niča, tako da će se on biti pod tim uticajem panslavizma, jugoslovenstva i sve to dok je došla 918. godina kad je vladika Nikolaj vidio kuda sve to vodi. Rekao je dok je Srbija bila mala, veliki ljudi su stanovali u malim kućama. Kad je stvorena Jugoslavija, mali ljudi su počeli da žive u velikim kućama. I taj susret vladike Nikolaja sa Ohridom, sa pobožnim makedonskim narodom, sa starosrbijancima, jer je to stara Srbija, južna Srbija,
Makedonija, će biti presudan u životu vladike Nikolaja. On će 1922. godine napisati znamenite molitve na jezeru. To su psalmi srpske duše. Nek mi oprosti veliki Njegoš, ali on je prevazišao Njegoša zato što su molitve na jezeru knjiga za sve ljude, sve narode, svih vremena. I sveti vladika Nikolaj će u tim molitvama na jezeru, ja sam razgovarao sa mnogim profesorima srpskog jezika, u 75. glavi on će reći: blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja i blagosilja mi ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručju nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me driješili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Tako da će on sa svojim molitvama na jezeru, na tim psalmima srpske duše, iznijeti najdublja mišljenja, i sveti otac Justin Novi će reći u predgovoru te knjige obzidana narodnom dušom: vekovima je naša srpska duša mucala tražeći jezik kojim bi obzborila sve boli, i našla ga u vladici Nikolaju. On je blagodatno raskošni stil srpske duše. On se moli, nikad se u nas tako reče, to nije molio čovjek. On vjeruje, nikad kod nas tako nije vjerovao čovjek. I otac Justin će upravo kao 28-godišnjak prozvati vladiku Nikolaja svetim čovjekom. On će se za njegovu dušu moliti samo jedan dan, a već drugi dan će mu se obraćati kao svetitelju. Kada se priča o vladici Nikolaju, zašto je on svet? Ajmo da pođemo od sirotišta koje je podizao u Čačku, u Kragujevcu, u Bitolju, u Ohridu, u Kragujevcu, u drugim mjestima u kojima je on boravi. On je podizao sirotišta za djecu. Njemu nije bilo strano da sa 3 doktorata na zapadu, 3. doktorat je o Boki Kotorskoj i Napoleonu, borbi Crnogoraca sa Napoleonom, i sveti Petar Cetinski koji je pobjedio Napoleona, to je 3. istorijski doktorat. Njemu nije bilo strašno da ode u Ohrid na pijacu, da kupi prase i da od tog priploda tog praseta sljedeće godine drugoj siromašnoj porodici. I on je zaista sve ljude, i cigane, i Rome, muslimane, sve ljude smatrao za svoje. Tamo gdje su oni bili, on je zabranjivao da se jede svinjsko meso. Imao je veliko poštovanje prema svim ljudima. Ali kako je vladika Nikolaj vidio da i u Ohridu pobožnom dolazi do krize vjere, pa jednog trenutka on zaješe namagare, ali raspusti kosu i naopako. I prođe kroz Ohrid i narod kaže: Nikolaj čitao i poludio. Sljedeći dan puna crkva da vide šta će Nikolaj da kaže, i kaže: šta je narode, mislite da je Nikolaj čitao i poludio, ovo sam ja zbog vas uradio, nema vas. I tako je vladika Nikolaj zaista u Ohridu se sreo sa najpobožnijim dijelom našeg naroda. Otac Justin je govorio da je jug Srbije pobožniji, a da je Šumadija državotvorna. Tako da je on pravio tu razliku između juga Srbije i između Šumadije, koja je državotvorna, koja je dala velike državnike i koja je dala slobodu ovoj našoj srpskoj državi. Oče, ja po dogovoru ću sada da prekinem za trenutak oca Predraga i da vam priredim svima, zapravo udruženje Irmos priređuje jedno iznenađenje. Čuli smo, jel tako, da je sveti vladika Nikolaj obnovitelj manastira u našem kraju i da zahvaljujući njemu zapravo živi i danas Srpska Sveta Gora. On je obnovio i manastir Vasnesenje 1937. godine i tamo se čuva čestica moštiju svetog vladike Nikolaja. Nedavno je udruženje Irmos premijerno prikazalo jedan neobičan muzički materijal na kom su radili gospodin Nasim Sarvan, koji je ovde prisutan, i otac Timotej, iguman manastira Vasnesenje. On je bio potpisnik mnogih tekstova i večeras ćemo imati priliku da pogledamo prvi spot koji je urađen za pesmu Vitezu svetom Vladici Nikolaju. Eto, na radost, nadam se, svih prisutnih i naročito brojka očeve duhovne dece koja su ovdje. Pastiru dobri, viteže sveti, okupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzleti.
Teško srce Gospod nam daje, hrabrosti, vere i preobraženja, i te sam, Vladiko, tebe nam daje. Divno je ovo uradio naš Asim Sarvan, koji je i dugogodišnji muzički urednik radija Svetigore dok sam ja bio direktor. On je poznat po onom CD-u Vasilije Sveti, Ponose monaha, tako da malo ako provrtite internetom vidjet ćete divne pjesme u slavu Svetog Vasilija. Evo večeras vidim i u slavu Svetog Vladike Nikolaja i Doma Spasovog u manastiru Vaznesenju po blagoslovu oca Timoteja, koji je bio i studenički iguman, a ove godine slavimo i 800 godina autokefalnosti Srpske crkve. Sveti Sava je, dakle, 1219. godine postao arhijepiskopa, 700 godina kasnije Sveti Vladika Nikolaj u Čačku 1919. godine, a evo 2019. godine njih dvojicu slavimo. Posle tog boravka u Makedoniji, a da kažem, svima vam je poznata knjiga Monah Kalist, iz koje ćete saznati kakav je isposnik bio Sveti Vladika Nikolaj i kako je on pisao svoja čudesna misionarska pisma, Ohridski prolog i mnoga druga djela. 1934. godine on se vraća na tron drevne žičke episkopije Svetosavske stolice i on će sjedište episkopije Žičke prenijeti iz grada Čačka u Žiču, u njeno
središte, nažalost Čačana, a opet po nekoj istorijskoj logici on je vratio u manastir Žiču. On je imao namjeru da u Žiči napravi 12 oltara, da se svakom trenutku služi sveta liturgija i da putnik namjernik kad god dođe u Žiču, da se u njemu poje liturgija kako ovog, tako i onoga svijeta. Međutim, Drugi svjetski rat i razaranje Žiče 12. jula 1941. omesće njegove velike i svete planove. On će stati na čelo bogomoljačkog pokreta. Oni su govorili kako ti sa 3 doktorata se družiš sa tim bogomoljcima, ludacima. On kaže, daj Bože da to ludilo meni nikad ne prestane. On je znao dane i noći da sluša srpskog seljaka u manastiru Divostinu kod Kragujevca, da zapisuje i da kaže, braćo, hvala vam kako me večeras obogatiste. A on je jednom prilikom u vozu prišao jednom seljaku i rekao, sveti vladiko, on mu je pitao da li ovo što ja govorim tebi jasno, rekao, ma kako ne, sveti vladiko, ti imaš tolike doktorate, ma pusti ti što sam ja vladika i što ima doktorate, ali tebi jasno ovo što ja pričam. Pa kaže, kad bi mogao onako više po narodski, po seljački, upravo si, brate, pokušat ću, i od tada kažu da je vladika Nikolaj počeo da govori onako da ga razumije svaki čovjek. On će započeti i posle Svetog Save, najdublja brazda koja je zaorao u srpskom narodu, sveti vladika Nikolaj, on će sazivati bogomoljačke sabore. Jedan susret u Vrnjačkoj banji, gdje je doktor Radoje Arsović, doktor sa Sorbone, koji je došao sa šeširom i čuo tu neke seljake, bilo mu je to interesantno i pitao je, jeli, brate, koji si ti fakultet završio? Kaže, kako je li fakultet, ja imam 4 razreda osnovne. Pa kako, kaže, tako lipo besediš? A kaže, to je ništa, kako govori vladika Nikolaj. I 2 dana i 2 noći su razgovarali vladika Nikolaj i doktor Radoje Arsović, potonji monah Jakov Arsović, koji je urednik hrišćanskog misionara, koji u skoro 50.000 primjeraka bio štampan. On će baciti svoj šešir, parijsko odijelo, i kao posljednji monah, kad ga je vladika Nikolaj zvao doktor, on nikad nije htio da se odazove. Jednom prilikom mu je doktor Jakov Arsović tražio kola da prebaci misionar u Žiče do Kraljeva, to je nekih 4 km, a Nikolaj, kako je pisao, rekao, upregni se sam. I kažu da je on uzeo onaj teret i da je tako išao do grada Kraljeva. Dakle, on će sazivati te bogomoljačke sabore na kojima će biti od 50 do 100.000 ljudi. Željeznice će dati posebni popust za bogomoljce i vladiku Nikolaja će, kao što sam rekao, goniti hajduci. Na njega je pokušano 7 atentata. Jednom prilikom mu je u Žičkom konaku prišao jedan mladi čovjek i uperio pištolj u njega i rekao, govori posljednju želju. Vladika Nikolaj je rekao, ja služim Hristu i spreman sam za njega i da umrem. Kaže, sad vidim da ono što govoriš ti zaista vjeruješ i da se ne bojiš smrti. A kako je vladika Nikolaj, pošto se nalazimo ove svijetle dane Hristovog vaskrsenja, mogao onako da piše o vaskrsenju sa takvom sigurnošću? Jednom prilikom je u Dračiću, jednom selu pored Valjeva, vladika Nikolaj preživio veliku porodičnu tragediju. 7 braća i sestara, svi su upokojili prije njega, i on će reći da mu je majka sama, ali će mu oni dati konja. I kad se vraćao iz Dračića, na onom leličkom groblju prije manastira Leli sa lijeve strane, on je vidio mrtve kako izlaze iz grobova. I kaže, nije mi zbog mene, nego se životinja, kon se bio uzbunio. I kaže, majka kad me vidjela, rekla je, Niko, sine. I vladika Nikolaj je zaista svojim očima vidio kako mrtvi izlaze iz grobova, zato i mogao onako sigurnošću da piše o Hristovom vaskrsenju. Dakle, on će u Žiči stati na čelo tog bogomoljačkog pokreta koji je malo bio skrenuo ka spiritizmu, ali će mu vladika Nikolaj dati sve pravoslavni pravac, i to će biti regruti za srpske manastire posle rata. Da nije bilo Nikolajevih bogomoljaca, pitanje šta bi bilo sa srpskim manastirima, ali on će iz Makedonije će doći sestri iz Kališta, tako da će sveti vladika Nikolaj započeti jednu sveobuhvatnu obnovu i Ovčarskog Kalbarskog manastira i drugih svetinja. On će i u svom selu Leliću podići onu predivnu crkvu koja je kopija jedne od Ohridskih crkava, i jednom prilikom će pogoditi grom u tu crkvu. I malo su, već je to vrijeme kad se budi komunizam i tako, malo će ga peckati kako to vladika Nikolaj u njegovom selu da udari grom u crkvu. On rekao, ajde pustite, kaže, grom je udario onoliku Rusiju, mislio da je tamo bio komunizam, a kaže, ne da ne udari u jedan Lelić, kaže, u onoliku Rusiju udario grom, a ne da ne udari u moje selo. Dakle, on će podići mnoge crkve, mnoga sirotišta, mnoge domove za stare i
nezbrinute, međutim već 39. godine u Žiči naći će ga u jednom podrumu, u vlažnoj prostoriji, na jednoj maloj klupi sa peškirom i sa suzama u očima vladika Nikolaj je vidio Drugi svjetski rat i govorio svojim monasima: ako se budete molili Bogu i držali svoje poslušanje i gledali svoj posao, kloneći se od politike, vi ćete sačuvati svoje glave. On će 37. godine pobuniti se protiv konkordata, održat će govor 1937. godine koji je trajao nekoliko sati u Valjevu i konkordat će biti srušen, nažalost po Srpsku pravoslavnu crkvu 22. juna 1937. je otrovan patrijarh Varnava Rosić, njegova dva brata posle 10 dana, tako da će on njemu podići u Žiči onaj spomenik preko puta Žiče i pročitajte one stihove: kako za istinu postradaste telom, opisat se ne da na mermenu belom, zapitaj putniče ako želiš znati i svoje djeci znati kazivati kakvi Srbi bjehu 37. kako svoga oca Savu proslaviše. Dakle, on će podići spomenik patrijarhu Varnavi i već, dakle, 39. godine on će vidjeti da dolazi veliko stradanje, on će opisati u knjizi Rat i Biblija kako će izgledati taj budući svjetski rat. 41. godine, 12. jula, Njemci će bombardovati manastir Žiču, sjedište velikog duhovnika svetog vladike Nikolaja, i 45. godine kad su saslušavali Aleksandra von Lehra, Hitlerovog izaslanika, pitali su ga šta su bile Hitlerove riječi. Hitlerove riječi su bile da se bombarduje manastir Žiče i srpski manastir i Narodna biblioteka i da se uhapse Blaženog spomena, i on je otrovan patrijarh srpski Gavrilo Dožić, mitropolit Petar Zimonjić i vladika Nikolaj Velimirović. On će svo vrijeme provesti u njemačkom zatočeništvu, u Ljubostinji, u Kruševcu, i on će jednom prilikom, kada je ovaj tumač loše preveo, pokazati da zna i njemački jezik, i oni će tek tada njemu, čovjeku od 61 godinu, koji je već bio ronulog zdravlja, ponuditi da sjedne. On je rekao: ne, moj narod je sada rob i ja sam sad rob pred vama Njemcima. Vi ste bič u rukama Božjim, ali znajte da kada vaša zločini prevrše mjeru, Bog će i vas kazniti i maći sa istorijske scene, što će se i desiti. On će u Ljubostinji napisati Ljubostinski stoslov, izvršit će korekciju prevoda Novog zaveta Vuka Karadžića i napisat će onu čuvenu himnu koja je bila nezvanična himna i četnika i partizana: oj Srbijo, majko mila, da bi vazda sretna bila, djeca tvoja tebe vole, za tebe se Bogu mole, i tako dalje i tako dalje. On će otići 1943. godine u manastir Vojlovicu i onda preko Velikog Bečkerika, današnjeg Zrenjanina, otiće u zloglasni logor Dachau. U Dachau je bilo ovako, pitala ga jedna ruska emigrantkinja, jedna od dvorskih dama sa dvora kralja Petra, kako je bilo u Dachau. Kaže: sjediš u jednom uglu i govoriš: Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. I kaže: duša ti se vaznosi na nebo, ali ne možeš da gledaš Boga, jer je Bog nepristupna svjetlost. Te detalje vidimo i kod Mojsija. Mojsije je razgovarao sa Bogom, ali nije mogao da razgovara, jer je Bog nepristupna svjetlost, vječna svjetlost. I vladika Nikolaj je rekao: Bože, vrati mi dušu. Tako 3 puta, kaže, se sreo sa samim Bogom i kaže: ukratko, sve što mi preostao dao bi za 1 minut boravka u Dachau, čitam svoj život. I kaže, podigao je oči, i ova Milica Zernom kaže: sreli su me oči koje su sreli i razgovarali sa Bogom licem u lice. Prilazili su mu zatvorski čuvari i pitali: da li vi zaista vjerujete da Isus Hristos bio Bog? Da li vi vjerujete u Boga? On je rekao: ne. Pa kaže: srećan sam da vidim kulturnog čovjeka, mene su kao dijete učili da vjerujem u Boga, a sad znam da Boga nema. Kaže vladika Nikolaj: moj slučaj je malo drugačiji. Mene su kao dijete učili da vjerujem u Boga, a sad ja znam da Bog postoji. Nekad sam vjerovao da Bog postoji, sad znam da Bog postoji. Te noći je ostao bez večere, ali je u duši osjetio veliko zadovoljstvo. Po svjedočenjima vladici Nikolaju se sam Lucifer, Satana, javi. To je onaj posljednji trzaj Satane da ga ubijedi da to stradanje, da se pokloni Rajhu i Hitleru, da to stradanje nema nikakvog smisla, i vladika Nikolaj će svojom molitvom pobijediti, i on će na toalet papiru napisati znamenitu knjigu srpskom narodu kroz tamnički prozor, koja počinje ovako: grešili smo, ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, ukaljali smo se svakim nevaljalstvom,
kažnjeli smo. Imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božjeg blagoslova. Otuda nam propasti države, škole i vojske. Kojim putem da krenemo? Samo ne onim putem koji smo išli između dva rata. Za 20 godina ruganja precima srpski narod je dobio 4 godine kazne. Zato nije božanska milost i tako dalje i tako dalje. Vladika Nikolaj će oštro kritikovati Evropu i on će je nazivati belom demonijom. Zaista jedna oštra kritika, međutim ako vidimo da je Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Jasenovac, gasne komore, koncentracioni logori, 2 svjetska rata, desetine lokalnih ratova koje je proizvela Evropa, onda shvatimo koliko je vladika Nikolaj bio surov prorok. On će 1940. godine u Valjevu izreći proročansku besjedu u kojoj će reći: pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva, pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine, i mučenici pravoslavne crkve pred kraj ovog vijeka napunit će kalendar crkve. Uzmite, 99. godine je naša crkva kanonizovala mnoge mučenike, i jasenovačke, i crnogorsko-primorske, i druge mučenike koji su bili, a u Rusiji, da ne pričam, da se napunio kalendar mučenika. On će 1939. godine u manastiru Ravanici na proslavi 550 godina Kosovske bitke također reći proročanske riječi kojih sam se sjetio nakon NATO zločina nad Srbijom i Crnom Gorom. On će reći: dovodeći u pitanje sve i sumnjajući u sve, mi dovodimo i spremamo jedno novo Kosovo koje neće biti dostojno srpskog kneza Lazara Slavnog i kosovskih junaka, da ne da Bog. Vladika Nikolaj kao da je vidio ovo naše vrijeme i kao da je vidio Kosovo grdno sudilište na kome je zakopana sva naša nada, ne beznađe kako je Njegoš govorio, nego da je naša nada zakopana na Kosovu u jednu grobnicu. Sveti vladika Nikolaj će u sjenci njemačkih bajoneta u Beču uz pratnju njemačkih stražara napisati 3 molitve u sjenci njemačkih bajoneta, i tom prilikom će mu prići jedna žena koja je imala jedno veliko oboljenje. Ona će reći: samo mi vi možete pomoći. On je zakrstio i rekao: Bog i sveti Nikolaj Milikijski neka ti pomognu. Nove komunističke vlasti su se plašile uticaja svetog vladike Nikolaja, zabranili su mu povratak u zemlju i on će otići u Ameriku. Tamo će tamošnje Srbe imati za njih jednu molitvu: Bože, sačuvaj nas od memoara. On se molio da Srbi u tim memoarima ne napadaju jedni druge i rekao je: na stotinama hiljada naše izginule braće pozivam vas da se izmirite. Međutim, srpska sloga je jako skupa stvar, tako da i vladika Nikolaj jednom prilikom, besedeći u crkvi, neko će mu dobaciti i reći: ti zabadava jedeš srpski hljeb. Toga je jako zaboljelo i otišao je kod Rusa. Rusi pametni vidjeli takvog svetog čovjeka, postavili ga za rektora bogoslovije i on će se u ruskom manastiru u South Kananu u noći između 17. i 18. marta 1956. godine upokojiti. Po čudnim i nerazjašnjenim okolnostima, eto, Bog zna, i američki listovi će napisati da je zatvorio svoje umorne oči najveći živi propovednik pravoslavlja na američkom kontinentu i na svijetu, vladika Nikolaj, i dom američki kongres će uputiti saučešće srpskom narodu. Od 18. do 27. marta hiljade i hiljade Amerikanaca i Srba su prilazile njegovom svetom kivotu da se poklone i odaju posljednju počast onome koji je bolovao od neizlječive bolesti koja se zove nostalgija. On je govorio da mi je da sam kamen rose, da se prenesem u rodno selo Lelić pa da umrem. Njemu su slali šumadijski ćilim, frulu, donosili mu zemlju, ali sve to nije moglo da izliječi njegovu nostalgiju za domajom, za Srbijom. On će napisati nebesku liturgiju koja zaista je dijagnoza svih naših poraza, nadam se, i pobjeda, dok dođemo do onog momenta dok kad Sveti Savo kaže: dosta Bože, poštedi ostatak. I on će dakle od 56. godine do 91. godine biti u grobu u Libertvilu kod Čikaga sa kraljem Petrom i sa Jovanom Dučićem, i 1991. godine 3. maja, dakle na današnji dan, njegove svete mošti su došli na velikomučenički Vračar i pogledajte kako duboko progovaraju moralni zakoni. Onaj koji je zabranio vladici Nikolaju J.B. Tito,
On će umrijeti 3. 4. maja, a 4. maja, odnosno 3. maja uveče stižu mošti vladike Nikolaja u grad Beograd. Ipak se potvrdila misao vladike Nikolaja da sudbinom svijeta i čovjeka vladaju na prvom mjestu moralni zakoni. Jedna moja prijateljica Stella Romić, ona je bila na akademiji na Cetinju, mi je pričala da je njena majka bila u tom avionu sa sarkofagom svetog vladike Nikolaja, tad nije bilo u vjeri, ali je osjetila nevjerojatan miris i svo vrijeme se pitala ko je ovako, koji su ovo parfemi, nikad ovo u životu. Žene kao žene, ako se u išta razumiju se u miris i parfeme, ali kaže takav miris nikad u životu nisam osjetila. Kasnije, kada će posle par godina pročitati djelo vladike Nikolaja i njegovo žitije, ona će shvatiti da je bila u tom avionu u kome su bile mošti svetog vladike Nikolaja. Čudotvorac za života, on je čudotvorac i posle svog preseljenja u Carstvo nebesko, i sveti vladika Nikolaj će dakle biti i prorok, i pjesnik, i narodni tribun, i čovjek koji isplakao oči živim nebesima, i čovjek koji je u milione srpskih duša ulio najljepše trenutke radosti i sreće, pa sam eto ja večeras, a otac Justin je govoreći o njemu rekao, komarac treba da ozvuji o najvećem orlu na nebu srpske istorije. Ja bih volio da sam 1000. dio krilca tog komarca, da sam večeras uspio da vašoj pažnji i bogoljublju približim sveti lik i sveto djelo svetog vladike Nikolaja. Ko pročita jednu knjigu vladike Nikolaja, on će morati ili da je skloni, jer ako je pročita drugi put, on više ne može biti ateista. To je magična riječ, nečuvena riječ, njegov dodir je egzistencijalno milovanje. I samo za kraj da vam kažem kakve su koordinate ličnosti vladike Nikolaja. On je, kada je Josip Broz trebao da dođe u London 52. godine, napisao Kenterberijskom arhijepiskopu da je vrlo lukav, da je kriv za 1.000.000 srpskih života i da ga slučajno ne prima. A na drugom mjestu je vladika Nikolaj napisao i rekao jednom svešteniku, da li se ti moliš za Tita? Pa je rekao, ma kakvi da se molim za njega, on je bezbožan. Kaže, ja se molim da mu Bog da da postane svetitelj. Vidite, minus beskonačno, plus beskonačno, ali to je vladika Nikolaj. Na kraju ovog svog skromnog slova da kažem i onu posljednju pjesmu koju je vladika Nikolaj ostavio nama koji ostajemo: Sveta žičo, studenico bela i Leliću moj divno selo, rode srpski i Srbijo cela, tuđa zemlja drži mi opelo. O javore i medveniku, trino bistra i ti kolubaro, stojite mome rodu na braniku, da očuva Svetosavlje staro. Oj naome s Ohridskog jezera, koga više nikad vidjet neću, ti znaš dobro da je srpska vera nadvladala i zlo i nesreću. Ja sam s tobom, rode srpski celi, više sada nego za života, budi strpljiv, dan će da zabeli, to ti kaže Hristova Golgota. Neka bi u tim proročanskim riječima svanuo dan koji će biti slavan kao Vidovdan i da očuvamo naše sveto Kosovo i Metohiju, koja je zavjetna misao svetog kneza Lazara. Čitajte Carev zavet od vladike Nikolaja, gdje je on na jedan zaista proročanski način, to nije mogao čovjek da napiše, čitajte tu knjigu i shvatit ćete da je samo nebo govorilo, kao što je nekad apostol Pavle šaputao Jovanu Zlatoustom da tumači njegove poslanice, tako sam siguran da su i sveti Nemanjići šaputali svetom vladici Nikolaju da ostavi djela. Njegovo djelo je bescjen blago srpskog naroda i njegova riječ je bila čast srpskom jeziku na kome je izgovorena. Ja sam spreman, ako ima i neko pitanje, da ne bude samo da sam ja došao i pričao o Čačanima, koji sigurno su znali dosta toga o svetom vladici Nikolaju. Očevo kazivanje je bilo toliko interesantno, iako ga je on nazvao skromnim slovom, da ja verujem da vas je nadahnuo na to da postavite poneko pitanje. Evo, izvolite. Mi bismo i bez pitanja da slušamo još. Pa Patrijarh Sveti Pavle je govorio, sveštenik koji besedi do 7 minuta je svetac, a preko 7 minuta je svet onaj narod koji ga sluša.
Eto, slobodno ako ima neko pitanje. Događaj sa Tiosom. A da, divno, hvala vam oče Timotej. Vladika Nikolaj je dakle imao sinovca Tiosava, jer su njegova braća i sestre se upokojile vrlo mladi. Jedan njegov sinovac je i blaženog spomena Jovan Velimirović. Kada je vladika Nikolaj 25. godine držao govor na Lovćenu, kada je rekao kralju Aleksandru, evo nas na krovu naše otadžbine, kleknite vaše visočanstvo, tada je došla jedna grupa iz mog sela Zagarača i pitala vladiku Nikolaja da li ste vi porijeklom iz Crne Gore i Zagarača. On kaže, kad vas vidim tako kršni i lijepe, volio bih da jesam, ali nisam. Međutim, njegov sinovac, vladika Jovan, koji je bio profesor istorije, koji je, računam, imao više vremena. Nikola je bio svjetski čovjek, on je govorio, Hriste, dođi u Aziju. On je bio prijatelj velikog rabindrata Tagore, koji je dolazio u Beograd, on mu je poklonio odijelo sa Kosova i Metohije i on je smatrao da taj duh kontemplacije, molitve i da smo mi hrišćani bolji, da bi sva Azija bila pravoslavna i da bi u Indiji, u Kini, u svim narodima svijeta se propovijedalo Hristovo evanđelje. I dakle, uz Jovana ostao je ovaj Tiosav sinovac, on je bio predratni komunista, vladika Nikolaj mu je pokušavao da ga odgovori, međutim, on nije to poslušao i kaže mu Nikolaj 40. godine. Kaže, vidim da će doći komunisti na vlast, vidim da ću umreti u tuđoj zemlji, ali znaj da me ti nećeš dočekati Tioseve. Godine su prošle, 87. 8. godine, savezna vlada nije htjela da izda dozvolu da se Nikolaj Velimirović vrati u zemlju, nego pod imenom Nikola Velimirović, jedan njegov rođak, dakle ovaj bratanić Tiosav, je to dosta onako u tajnosti inkognito završio i tek, već kad je sve to završeno, onda je javno saznala da dolaze mošti vladike Nikolaja. I Tiosav, ovo mi je lično pričao episkop Šabačko-Valjevski, današnji šabački episkop Lavrentije, divni čovjek koji je, i zaista večeras treba da ga pomenemo, jer je on sakupio sabrana djela vladike Nikolaja i on nam je tom prilikom rekao da ga je zvao jedan čovjek iz Udbe, Krsto Leković iz Crne Gore, iz mjesta Sotonići, i rekao mu je da će da digne u vazduh štampariju u kojem se štampaju sabrana djela vladike Nikolaja. Kaže vladika Lavrentije, ja sam se poslužio malo neistinom i rekao, slobodno, ovo je osigurano na 2 miliona maraka, pa vi dižite u vazduh. I ovaj Tiosav 11. maja uveče priča vladici Lavrentiju i kaže, reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umreti u tuđoj zemlji, sve pogodi, ali ne pogodi da mu ja neću dočekati kosti. Pazite, to je 11. uveče oko ponoći. Mošti 12. maja na Svetog Vasilija Ostroškog trebaju da stignu i kaže vladika Lavrentij, ja oko 6 ujutro dolazim, žena Tiosava u crnini. Šta je? Umro Tiosav. Kako umro prije 6 sati? Eto, kaže, prizvao ga je stric da na nebu služi nebesku liturgiju. Tako da je divno što smo se sjetili i blažene duše Tiosava, koga je njegov sveti stric, dakle, prizvao da na nebu služi svetu liturgiju. Šta da vam kažem, ljudi su iz Slavonije dolazili pješice do Ohrida i govorili kad već ne možemo da odemo u Jerusalim, da odemo da se poklonimo vladici Nikolaju. Jedna Engleskinja je dovela svog sina, bolesnog Stuarta, i vladika Nikolaj je naredio čitavoj crkvi da kleknu, da se pomolimo za brata Stuarta. Ja kad sam čitao, rekao, pa čekaj, on je rimokatolika, ali sveti ljudi nemaju te granice koje mi imamo, obični ljudi. On je, dakle, molitvom isiljivao i liječio, on je liječio i zato svaka njegova pročitana knjiga, svaka duša, a ja sam jedan od njih, je zaista vaskrsla, jer sam tih godina, 90. godina, zaista kao i možda većina od vas nalazio se na žeravičnom raskršću života, kuda da krenem, ali me je vladika Nikolaj poveo čudesnim putem Hristovim i zaista mu sve vječnosti, sve ono što bih mogao dane da provedem, sigurno ne bih bilo vremena da mu se zahvalim za sve što je uradio za srpski narod, za srpsku crkvu, jer je naše ime proslavio. Pođite u Rusiju, pođite u Grčku, njegova djela se prevode i sa njima možemo da budemo ponosni. I jedan je prišao vladici Atanasiju i rekao, kakvi ste vi to Srbi narod kad ste dali takva dva čovjeka, vladiku Nikolaja i oca Justina u 20. vijeku. Kako vas to Bog voli? Kaže, nismo krivi, nismo zaslužni. Eto tako. Jel ima još neko pitanje?
Evo ima jedan gospodin, izvolite. Ako hoćete da vidite svetog čovjeka, idite u Bitolj da vidite oca Jovana Maksimovića. On je rođen 1896. godine u Harkovskoj guberniji u južnoj Rusiji, današnjoj Ukrajini. Neće mi niko zamjeriti, ali ta riječ Ukrajina govori da je to kraj Rusije. To je dakle južna Rusija, neka mi ne zamjere Ukrajinci, ali je to sama riječ Ukrajine. I on je rođen tu 1896. godine, njegov stric je bio svetoga života i ta porodica Maksimović je bila srpskog porijekla. I on će doći da sa kadetskim korpusom završenim i sa pravnim fakultetom, kasnije i sa teološkim fakultetom u Beogradu će da prodaje novine. I završit će, dakle, bogoslovski fakultet, bit će profesor Bitoljske bogoslovije. I zamislite, 3 sveta čovjeka, oca Justina, vladiku Nikolaja i Jovana Maksimovića, Jovana Boso, koji je oko 20.000 Kineza preveo u pravoslavlje, koji noću nikad nije legao u krevet, nikad nije spavao, ali je znao da malo odrima, pa mu se otac Justin ljutio, a vladika Nikolaj je govorio za njega da je on sveti čovjek. Isto je to govorio sveti Jovan Šangajski. Jednom prilikom je sveti Jovan Šangajski dobio iz Šangaja od crvene svile, koja je karakteristična za te predjele, prelijepu odeždu. I vladika Nikolaj mu je rekao kako vam je divna odežda, vladiko Jovane, a on mu je dao, poklonio je. Iako je to bio posljednji znak sjećanja, male pažnje prema Kini iz koje je on bukvalno protjeran, on je time pokazao da ne treba da se vezujemo za stvari i zaista dobro ste pomenuli svetog Jovana Šangajskog, velikog svetilnika koji je Bog u malom Bitolju. Vidite, ono što je malo u očima ljudi, veliko je u očima Božjim, da ta 3 velika sveta čovjeka nađu se u Bitolju, u Makedoniji, kraj svetih Nauma i Klimenta. Evo ovdje smo i cjelivali mošti Teofilakta Ohridskog u ovom drevnom gradu Čačku, tako da je sve meni nekako simbolično. Ovdje sam pored gimnazije, ja sam đak Podgoričke gimnazije, tako da mi je ovo zdanje u kome sam večeras zaista bilo inspirativno i vaša pažnja i bogoljublje, ljubav prema vladici Nikolaju je i mene postakla da svoje predavanje koje sam držao mnogo puta na, čini mi se, jedan možda malo drugačiji način i održim zahvaljujući vama i vašoj pažnji i bogoljublju. Da ja pitam, ima li pitanja, mada to nije dobro sročeno, da pitam za pitanje. A biste mogli nešto od njegove odlascima na Svetu Goru? Da, vladika Nikolaj je svoje ljeta provodio na Svetoj Gori i on će tamo sresti čuvenog podvižnika, starca Siluana, i on će objaviti prvi tekst o njemu. On je bio gotovo nepoznat široj javnosti i on će reći za njega da je on sveti čovjek. Isto tako starac Siluan će reći da nas je posjetio sveti episkop, dakle episkop Nikolaj Velimirović. On će dakle na Svetoj Gori provoditi ljeta i ono što ste vidjeli u Ohridskom prologu, one duhovna zrnca mudrosti, sve to vladika Nikolaj pokupio na Svetoj Gori. On će za Svetu Goru reći da je carstvo bez krune, država bez novca, žena i mesa, tamo gdje se vjekovima niko ne rađa, život vječno traje, tu je počeo susret Srbije sa Evropom. Tako da će Sveta Gora kao ikona pravoslavlja, kao najsvetije mjesto na svijetu i najljepše mjesto na svijetu, kako ga je nazvao Sveti Sava, debelo inspirisati svetog vladiku Nikolaja da od svetogorskih podvižnika on nije nosio oznake episkopskog čina, nego se tako kao posljednji monah ponašao. Tako se ponašao i u Rusiji. Oni nisu znali ko je vladika Nikolaj, tek kad je održao jednu propovijed. I zašto ne reći da je vladika Nikolaj rekao za veliki ruski narod da liči na srpski narod, jer su imali 2 velika sveta kralja. Mi smo imali svetog kralja Jovana Vladimira koji je 1016. godine posječen, a 1015. godine je knez ruski Vladimir u Kijevu na rijeci Dnjepru polupao idole i okrenuo se svetom pravoslavnom. I vladika Nikolaj će za Ruse reći, on je provodio u Svetom Pantelemonu u Starom Rosiku, tamo gdje se zamonašio Sveti Sava, provodio je mnogo vremena. On će reći da se
ono evanđelsko blaženstvo, blažen i krotki jer će naslijediti zemlju, odnosi na ruski narod, da je najširu i najveću zemlju na svijetu Bog dao najkrotkijem narodu na svijetu, a to je ruski narod. Zato je sveti vladika Nikolaj mogao da prepozna svetoga starca Siluana, koji će svima nama ostaviti onu poruku, a nažalost, evo i večeras da ispovjedim, starac Pajsije Svetogorac je rekao 90. godina, a ja sam mislio da je sveti starac Svetogorac, da oni nisu u toku. Šta se dešava? On je rekao da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od 3 vrste bolesti, rak, razvod braka i depresiju. Zaista, boraveći skoro svakodnevno u kliničkom centru, služeći u zatvoru, ispovjedujući ljude, vidio sam da gotovo da nema 1% porodica srećnih koji ne boluju jednu od ove 3 vrste bolesti, rak, razvod braka i depresiju, ali nam je starac Siluan Sveti, koga je vladika Nikolaj na Svetoj gori prepoznao kao svetoga, ostavio one znamenite riječi: drži svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, kakvi god da dunu vihovni vjetrovi, kako je govorio vladika Nikolaj, i bure, uhvati se. I vladika Nikolaj je govorio da ovaj svijet vreća puna zmija, a da u toj vreći zmija samo jedna jegulja. Kaže, ja sam bio te višnje sreće da se uhvatim za tu jedinu jegulju, jedinog čovekoljubca, bogočovjeka Isusa Hrista. A otac Justin je rekao da se nije kosnula njega Hristova riječ i Hristova blagovijest, on bi bio samo jedan razbarušeni filozof u ledenoj praznini pustog univerzuma. Tako da sveti vladika Nikolaj je bio svetogorac po duhu, provodio je vrijeme i on će ostaviti jedan zapis o Svetoj gori. Posle rata on će slati svoje bogomoljce, međutim, tadašnji hilandarci nisu bili spremni da prime, jer su sumnjali svako ko bi dolazi iz Srbije, mislio da dolazi iz komunističkih redova, i vladika Nikolaj će na jednom mjestu reći: zbog ovoga što ne prihvatamo ljude koji dolaze iz Srbije, bojim se da će Majka Božja teškom rukom udariti Hilandar. Toga sam se sjetio kada je bio požar u Hilandaru, ali eto, vladika Nikolaj se i zalagao za opštežiće u manastiru Hilandaru i on je jedan od najzaslužnijih, i zahvaljujući njegovim sigurno svetim molitvama da je u manastiru Hilandaru osnovan onaj, dakle, drevni manastirski poredak, opštežiće, koji dan danas postoji u Svetoj Srpskoj lavi Hilandaru, gdje se čuva spomen na svetog vladiku Nikolaja, a gdje god da odete po svijetu, znajte da ćete naći na spomen na neku od besjeda svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog i Čačanskog, zašto ne, i to pomenuti. Evo, ako nema više pitanja, ja bih, u stvari, da li ima? Ako nema, ja bih onda da zaokružim ovo večer. Otac je pomenuo da je sveti vladika Nikolaj govorio na 300-godišnjici, je li tako, Šekspirovog rođenja? Da, 1916. I tada je kazao: ja ne znam Šekspira, ali Šekspir zna mene. Ja mislim da se to može za samog vladiku Nikolaja reći. Ja ne znam vladiku, svako od nas bi mogao da kaže: ja ne znam vladiku, ali vladika Nikolaj zna mene, jer je on poznavao dušu čoveka. I pre svega dušu srpskog čoveka, i verujem da se za tu dušu moli sa Svetim Savom i sa čitavom nebeskom Srbijom, evo i u ovom trenutku, da se moli da se podigne posrnula srpska duša i da se preme, da tako kažem, iz duhovnog klonuća, ali u svakom vremenu ima onih koji rade na buđenju. U našem malom gradu u poslednje vreme se izdvojilo u tom smislu, izdvojilo se udruženje Irmos, koje je organizovalo već nekoliko interesantnih sabranja, i duhovnih, i književnih, i muzičkih. I sad, nažalost, da tako kažem, u ovoj našoj Srbiji udruženja koja se bave buđenjem, da tako kažem, duhovnim, i koja rade u oblasti kulture, obično realizuju svoje programe od donacije. Pa eto, htjela sam da vas pozovem da, naravno, u skladu sa svojim mogućnostima, neki prilog skromnim prilogom zapravo pomognete rad udruženja Irmos, i da na polasku možete zapravo taj prilog da spustite u ovu kutiju, i da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim i da se zahvalim ocu Predragu zaista na neverovatno
nadahnutom i interesantnom kazivanju vama kao divnoj publici i da vas pozovem da i dalje posećujete večeri koje Irmos priređuje, eto u nadi da će molitve zapravo Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog biti sa svima nama. Samo još da kažem da je otac Justin rekao da nema bića od molekula do arhanđela koga nije obuhvatila široka Nikolajeva duša. Dakle, nema pojma koji on nije obuhvatio, a da mi ovo predivno sabranje, zahvaljujući vama, završimo onom njegovom molitvom da se srpski narod oboži, složi i umnoži.